Jackson Semahoro niko nitwa. Ninde waruzi ibi bintu? Mu by'ukuri ninde watekerezaga ko mu mezi abiri yonyine abanyepalestine hafi 18,000 baba bamaze kwicwa n'igice kinini cy'umujyi wa Gaza kikaba cyarabaye amatongo? Ninde waruzi ko intambara ya Israel na Hamas yakomera bigeze ahangaha? Ninde watekerezaga ko impinja ibibondo birenga 6,000 byaba bimaze kwicwa mu minsi 60? Ariko kandi ibi byose byarabaye ndetse yewe na n'ubu birakomeje. Akaga gakomeje kugwira abatuye muri Gaza, ahantu Israel idasiba kumisha ibisasu. Hari abaturage bamwe bahanga muri Gaza bakomeje gutera hejuru basaba Hamas ko yababarira rwose ikamarika amaboko ikemera ko itsinzwe na Israel ku mugaragaro, aho kugira ngo n'ubundi bakomeze bapfe umusubirizo, kandi bigaragara ko Hamas n'ubundi idateze kuzarukuka umujinya w'abanya-Israel. Abaturage ba Gaza ibi byose bakabigereka kuri Yahya Sinwar ndetse we na Mohamed Deif, aba n'abakuru ba Hamas, bakavuga ko aribo kabitera n'ubundi. Hariho icyizere cy'agahenge, ariko kandi ubu kirakomeza kuyoyoka uko bwije nuko bukeye. Israel irakomeza kurasa ubutitsa, ari nako kandi ivuga ko igambiriye kurimbura burundu uyu mutwe wa Hamas. Ikindi kandi ngikanica abayobozi bayo bakuru barangajwe imbere n'umusaza Yahya Sinwar. Ejo bundi rwose nabwo twumvishe Benjamin Netanyahu, uyu ni minisitiri w'intebe wa Israel, avuga ko ingabo z'igihugu cye ngo zamaze kugota urugo rw'uyu muyobozi wa Hamas Yahya Sinwar. N'urugo ruherereye muri Gaza hafi y'ahari inkambi n'ubundi iherereye ahitwa Khan Yunis, ni mu majyepfo ya Gaza. Dore ni gutya Benjamin Netanyahu yabivuze ati, ejo nk'uko nabivuze ingabo zacu zishobora kugera aho ariho hose muri Gaza. Uyu munsi zagose urugo rwa Sinwar. Uyu rero yaravuze ko ngo uyu mugabo ngashobora gutoroka, ariko kandi mu gihe icyo ari cyo cyose ngaraza gufatwa. Abaturage bo mu gace ka Khan Yunis anga mu majyepfo nyine batangarije ibiro ntaramakuru Reuters kwifaru by'ingabo za Israel ngo byari biparitse hafi y'urugo rwa Sinwar, ariko kandi bitazwi neza niba koko we n'umuryango we ariho baherereye. Israel ikavuga ko ngo uyu mugabo n'umuryango we ngo bihishe mu buvumo bwo hasi munsi mu nyubako yo hasi aho baba n'ubundi. Yahya Sinwar uyu ni umugabo nakubwira ko wanamaze igihe kinini cyane rwose afungiye muri gereza zo muri Israel, aho yigiye igihe burayo akaba kivuga neza cyane rwose. Uyu kandi anafatwa nk'umwanzi nimero ya mbere wa Israel. Uyu rero yafunguwe muri 2011 ubwo habagaho n'ubundi igikorwa cyo guhererekanya imfungwa hagati ya Israel ndetse we na Palestina. Ni umugabo wigeze kuvuga ko Hamas ari umugore we, abana be n'umuryango kuri we. Ati rwose Hamas ni byose kuri njyewe. Intego z'ingabo za Israel rero si ukumufata, ahubwo ni ukumugiraho zikamuhotora zikamugonyoza agashira mu mwuka. Ariko kandi hari abavuga ko ngo uyu mugabo yamaze guturuka kera cyane rwose, ngo bishoboka ko ngatakiri n'ahangaha muri Gaza aho abakomando ba Israel bari kumuhigira. Uyu mugabo ari nzamufatira kanya mbabwire byinshi kuri we, dore ko afite amayeri adasanzwe ndetse rwose anasobanukiwe neza cyane imikorere ya Israel, cyane ko n'ubundi yamaze imyaka myinshi cyane afungiye mu magereza yaho, arabazi bose. Gusa ariko uyu munsi twivugiraho intambara igeze, ndetse yewe n'umuburo wa Qatar, igihugu n'ubundi cyagerageje guhuza impande zombi, ubu bikaba byarananiranye kikaba cyarahiye amaboko. Uraza no kumva ubufatanye hagati ya Iran ndetse we na Vladimirovich Putin w'Uburusiya n'ubundi mu guhagarika Israel muri iyi ntambara irimo mu gihugu cya Palestine muri Gaza by'umwihariko. Uri ku Karabo TV, kuva Bwisige, Burera, Kibungo cy'abagarura buringa, Bumbogo, Bweyeye, Rebero na Rwagitima muratwumva. Uburundi bwiza, amahoro batama. Umugaragu wanyu Jackson Semahoro nabahaye ikaze ku by'amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe, cyane ko ari nabyo nahamagariwe. Ikaze. Haherutse kuba inama karundura idoha ni mu gihugu cya Qatar. Ahangaha rero minisitiri w'intebe wa Qatar yahavugiye amagambo akomeye cyane rwose, yanaciye intege abari biteze ko byibuze intambara ya Israel na Hamas yagenza make. Uyu mutegetsi yaritonze avuga ko gutera ibisasu kwa Israel ngo kurimo kugabanya amahirwe yuko habaho kandi gahenge nk'ako duherutse kubona mu minsi yashize. Ni Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, uyu ni wavuze ko rero Qatar izakomeza n'ubundi umuhate wayo wo kose
igitutu impande zombi kugira ngo n'ubundi haba agahenge n'ibinaba ngombwa intambara ihagarare burundu irangire. Iki gihugu cyo mu kigobe cy'Abarabu kinakize cyane rwose cyagize uruhare rukomeye cyane mu biganiro byagejeje ku gahenge kamaze icyumweru. Aka ni akabaye mu mpera z'ukwezi kwa 11 kandi atumye kandi bamwe mu bashimuswe barekurwa n'ubwo atari bose. Ku munsi wo ku cyumweru rero iki dusoje rwose, Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko ngo intambara igomba gukomeza. Ati turakomeza intambara ku kiguzi cyose gishoboka kandi kuyitsinda niyo ntego yacu. Uyu mugabo yavuze ko mu minsi ya vuba hanga yishize ngo abaterabwoba ba Hamas ngo babarirwa muri za 40 ngo bishyikirije ingabo za Israeli kandi ko ngo barimo gushyira intwaro hasi bakishyikiriza abarwanyi b'intwari bacu. Aha yavugaga n'ubundi ingabo za Israeli abakomando bari mu rugamba rukomeye hangaha muri Gaza. Ati rwose iyi ni intangiriro y'iherezo rya Hamas. Aha yashimagiraga ko n'ubundi bagomba kurimbura Hamas bakayirangiza bakayisibanganya ku ikarita y'isi. Uyu rero yavuze ayo magambo mu gihe kandi amakuba ajyanye n'imibereho muri Gaza akomeje guhuhuka, bikomeje kuba bibi cyane rwose ku baturage bariyo bavuye mu byabo. Ku munsi wo ku cyumweru n'ubundi mu masaha nyuma saa 6 z'amanywa, ikigo cy'ubuzima cya Gaza iki kigenzurwa by'umwihariko na Hamas cyatangaje ko abanyepalestine hafi 18,000 ubu ngubu bamaze kwicwa n'ibibombe by'abasirikare ba Israeli badasiba kumisha ku butaka bwa Gaza. Mu butumwa bw'amajwi rero ryahaye igitangazamakuru cy'abanyakatari Al Jazeera, ishami rya gisirikare rya Hamas ryavuze ko agahenge k'igihe gito ngo kagaragaje kwizerwa kwayo kandi ko n'ubundi nta bandi bashimuswe bazarekurwa keretse Israeli ngigiye mu biganiro ikemera kuganira nyine na Hamas. Muri ubwo butumwa rero umuvugizi wa Hamas yitwa Abu Ubaida niwe wavuze ko rero abarwanyi ba Hamas ngo bashenye byuzuye cyangwa se by'igice imodoka za gisirikare zirenga 180 za Israeli ndetse rwose ngo ko banishe n'umubare munini w'abasirikare ba Israeli kandi ko Hamas ngo ikirimo gukubita Israeli ahababaza kandi ngo ibigiye kuza kugiye kurushaho kuba bibi cyane. Niko umuvugizi wa Hamas yabivuze. Muri iyo nama rero yabereye i Doha, Philippe Lazzarini uyu ni umukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi z'abanyepalestina niwe wavuze ko Gaza n'ubundi yahindutse ukuzimu ko kw'isi kandi ko mu by'ukuri ngo nibyo bintu bibi cyane ngo yigeze kubona ubwe n'amaso yatambaye rinete. Undi wavuze muri iyo nama rero ni Minisitiri w'Intebe wa Palestine yitwa Mohamed Shtayyeh. Uyu rero yavuze ko Israeli ati ntikwiye kwemererwa n'ubundi gukomeza guhonyora amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Uyu rero yanaboneyeho gusaba ko amahanga yafatira iki gihugu cya Israeli ibihano kandi bikakaye nta mishinyiko. Uyu Shtayyeh rero nakubwira ko anahagarariye Palestinian Authority, ni umuryango ukorera muri West Bank ariko kandi ukaba unatandukanye n'ubutegetsi bwa Hamas bukorera muri Gaza. Mu gihe rero iyo nama yabaga i Doha muri Katari mu majyepfo ya Gaza, imirwano ikaze yarakomezaga, imiborogo yari yose, ibifaru byari bikimisha umuriro ku baturage bo muri Gaza, inyubako zishyirwa hasi zigahinduka umuyonga mu kanya gato cyane. Umujyi wa Khan Yunis, aha rero niho abantu basabwe kwerekeza ngo bahunge umujinya wa Israeli rwose amaraso atabatarukira. Uyu ni umujyi by'umwihariko wahungiyemo abari baturutse mu majyaruguru. Kuri ubu rero icyo nakubwira nuko uyu mujyi uri kuraswaho ibisasu byinshi cyane. Israeli irimo gusaba abasivile kuva rwagati muri uwo mujyi uri mu majyepfo. Rero avugana n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cy'Abongereza BBC, ndavuga umuvugizi ku rwego rwo hejuru wa leta ya Israeli yitwa Mark Regev, yavuze ko rero ngo hagiye kubaho imirwano igoye cyane mu mujyi wa Khan Yunis. Anashishikariza abasivile bose bariyo kujya mu duce dutekanye. Ku mugoroba wo ku cyumweru rero ubwo hari tariki ya 10 birumvikana nibwo rero imodoka ndetse we n'ibifaru bya Israeli zageze rwagati muri uyu mujyi wa Khan Yunis zitangira gukora amakanu, abashoboye barahunga. Abasivile bari muri uyu mujyi rero hari amafoto yacicikanye abagaragaza barimo gukusanya imirambo ndetse we bari no mu cyunamo cy'abantu babo n'ubundi bari bamaze gusiga ubuzima muri iyi mirwano ikaze ikomeje ahangaha muri Gaza, cyane cyane muri iki gice cy'amajyepfo. Abajijwe rero uko ibintu bimeze mu duce Israeli ivuga ko dutekanye, uyu Regev yavuze ko rero igihugu cye ngo cyakoze uko gishoboye kose mu kugerageza kubungabunga ubuzima bw'abasivile ahangaha muri Gaza.
abasivile bo muri Gaza mbere rero bari bagiriwe inama yo kwerekeza mu gace gatekanye ka Al-Mawasi. Ako gace rero kakaba gafite ubuso bwa kilometero kare 8.5, kakaba kandi gafite inyubako nkeya cyane, ndetse we ahanini hakaba hagizwe n'ubutaka bwo musenyi n'ubwo guhingamo. Hagati aho rero Israeli nakubwira ko ikomeje ibikorwa bya diplomasi mu mahanga yamagana inshuti zayo kuko udashyira hamwe n'ubundi. Ko bisanzwe rero Benjamin Netanyahu buri munsi akora uko ashoboye akagira icyo abwira abaturage be, akabaha amakuru y'uko urugamba ruri kugenda n'ubundi kwirasaniro. Rero ubwo yabahaga amakuru nk'uko bisanzwe amaze kubibamenyereza, yagize ati ku ruhande rumwe ntushobora gushyigikira irandurwa rya Hamas, nuko ku rundi ruhande ngo twotse igitutu ngo turangize intambara. Ati ibyo byatuma irandurwa rya Hamas ritabaho, mbese arifatira ku gahanga abantu bavuga ko n'ubundi Hamas idakwiye kubaho, barangiza bakabuza Israeli kubacanaho umuriro ngo ibarimbure burundu kugeza ku Hamas wa nyuma. Ibi rero yabivuze hasize iminsi 2 yonyine rwose ibihugu 13 mu kanama k'umutekano ka ONU bishyigikiye umwanzuro usaba ko hahita habaho agahenge. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigakoresha ububasha bwayo buzwi nka veto ikanga uyu mwanzuro n'ubundi wari wafashwe, naho kandi Ubwongereza bwaje kwifata n'ubundi muri iyi nama mu gutora kuri uyu mwanzuro wo kuvuga niba koko Israeli yahagarika intambara muri Gaza cyangwa se yayikomeza. Ibihugu byinshi byavuze ko iyi ntambara igomba guhagarara, gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha imbaraga zazo zamaganira kuri uyu mugambi wo guhagarika ndetse no kuburizamo iyi ntambara ngo ibe yahagarara burundu. Israeli rero yanahakanye ibyavuzwe na Lazarini, umukuru wa UNRWA, ko Israeli irimo kugerageza n'ubundi guhatira abanyagaza kuva muri ako karere bakajya muri Misiri, ikintu n'ubundi cyatangajwe mbere mu bitangazamakuru byo muri Israeli. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima naryo ryafashe ingamba zidasanzwe n'ubundi zo gutora umwanzuro usaba ko abahanga mu buvuzi, ndavuga abaganga ndetse n'ibikoresho byabo, bemererwa akanya kugira ngo n'ubundi babe bagera muri Gaza. Umukuru w'iryo shami rero mbere yari yavuze ko uko ibintu bimeze muri Gaza ngo ari amakuba, mbese birakomeye. Ingabo za Israeli rero kuri ubu ngubu aho ziri muri Gaza ziryamiye amajanja burimvikana hafi y'imyobo, ndavuga za ndake zirimo abarwanyi ba Hamas, ndetse rwose ziri gukora imibare yose ishoboka ngo zibe zahitana umukuru wa Hamas. Ibintu byasa no guca umutwe uyu mutwe w'abarwanyi barwana mu izina rya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qassam Brigade. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu niwe uherutse gutangaza ko rero ingabo z'igihugu cye zaguse urugo rw'umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar. Uru ni urugo ruherereye muri Gaza hafi y'ahari inkambi iherereye ahitwa Khan Yunis. Uyu mugabo rero w'imyaka 60, ndavuga Yahya Sinwar, niwe muyobozi wa Hamas muri iki gihe, ndetse rwose umuvugizi w'ingabo za Israeli witwa Lieutenant Colonel Richard Hertz niwe wavuze ko noneho ari we wa mbere Israeli iri guhigisha uruhindu nabo bafatanyije, kandi ngo nizagoyeka bativuganye uyu munyagwa nk'uko babivuga. Ingabo za Israeli zikavuga ko iminsi ya Sinwar ngibarirwa ku mitwe y'intoki, kwibye ngo biri hafi kurangira n'ubundi agashyiramo umwuka nubwo atari bo bawumuhaye. Uyu mugabo Israeli igereranya na Osama bin Laden wayo yigeze kumara imyaka 24 afungiye muri gereza zo muri Israeli, ariko kandi aza gufungurwa nk'ingurane Israeli yatanze ngo Hamas ibe yafungura umusirikare wayo witwa Gilad Shalit. Kuva icyo gihe rero Yahya Sinwar yabaye umwe mu bakomeye cyane ba Hamas, ndetse rwose niwe wari n'umubambere batanze ababwiriza yo kugaba igitero kuri Israeli cyo ku itariki ya 7 Ukwakira ejo bundi rwose ku isabato muri uyu mwaka wa 2023. Ni igitero by'umwihariko ngo cyahitanye abantu barenga 1200, ndetse rwose bagashimuta n'abandi banya-Israeli bagera kuri 200. Mu bantu rero bahitanywe n'ibi bitero kandi harimo n'abanyamerika bagera kuri 29, ndetse we n'abandi bantu 15 bitahise bimenyekana aho barengeye. Mu mwaka wa 2015 rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mugabo Yahya Sinwar zamushize ku rutonde rw'abantu bakora iterabwoba ba mbere kuri iyi si, ndetse rwose mu gihe ibintu bikira aho ngaho. Ku rundi ruhande Iran nayo yahise nyuma yaho itangaza ko yiteguye gufasha Palestine na Hamas, ndetse nuko nguko binameze, dore ko ejo bundi umuyobozi wa Iran yagiye mu gihugu cy'Uburusiya i Moscow kugira ngo abe yaganira na nyakubahwa Vladimir Putin ku kibazo cy'iyi ntambara iri kuba. Ibi rero birakomeza gukara muri Gaza, umuyonga ukaba wose, ndetse rwose impfu zikaba nyinshi.
ariko kandi no mu majyaruguru ya Israel birakomeza kuzamba bikunyuka mugani w'umurundi cyane ko kuri ubu ngubu Hezbollah yakajije ibitero ivuga ko n'ubundi igomba guhisomo iki gihugu cya Israel. Bari kugaba ibitero baturutse muri Lebanone ndetse rwose abaturage batagira ingano nabo bamaze kugwa muri iyi ntambara. Birumvikana Israel iri kurwana intambara zirenze imwe muri Gaza ndetse no mu majyaruguru y'igihugu cyabo aho Hezbollah yabazengereje, ariko kandi hari n'abandi barwanyi bo muri Yemen b'abahuti bakomeje kugaba ibitero shuma ku ngabo za Israel, ari nako kandi bagenda bashimuta amato y'iki gihugu hirya no hino mu nyanja itukura ndetse no muri Mediterane. Ibintu bihangayikishije kuri ubu ngubu nuko ibintu byifashe. Wowe nshuti yacu muvandimwe uraduha ibitekerezo ukuntu byumva kuri iyi ntambara, utubwire aho ubona bizarangirira. Ese koko Hamas izakomeza ihanyanyaze, izageraho itsinda iki gihugu cya Israel cyarakaye? Ese koko kuba Amerika ishyigikiye ko intambara idahagarara bivuze ko koko igomba gukomeza tutitaye ku majwi aturuka mu bindi bihugu bitandukanye bigize akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano? Koko Amerika ni igifi kinini birumvikana. Twitwa Akarabo TV, Jackson Semahoro niko nitwa, ndasoma ibitekerezo byawe hasi muri comment. Ibihe byiza nibyo mbifuriza.